Okay, Achuke Kening Seafood Shack. It is along Emi Rojas. Yes. So, nung ba't kayo Clark? Or munta kayo Clark, ba't kayo airport? Or padaratang nyo pa, bayo ko mako, pwede ko mga Kenny. Yeah. They're open for lunch. And or dinner also. And dinner. So, nung ating kayong special occasion, malyari mo rin. So, alin mo puro seafood. Bakit mi po tanong na nung pwede daw kanan Kenny? Pwedeng kanan nyo Kenny. Yes. Okay? Let's check it out. Let's go! Let's go! Ito tayo Kening Seafood Shack. Ay chuma puti ni. Kasi you're bound to make a mess. Nan wanna serve the Kenny? Pikutin pansit ka na. Asan danong? Ah, so seafood. Ay, Most likely. Tapos, may nga na kayong Makanyan style. May nga na. Ay nga ako sa dagan, every budel fight. Budel fight So, ito. usually, Uli manggamat ka eh. Parang usual budel fight ng ulam tinapa, ebang buro, makan. Bati yan po kayo. Kaya kang banana leaf. Yeah. So balang makain niyo malyari kayo. Manya mo rin style Kening. Pero more on seafood. More on seafood. Sure ka seafood, sure ka seafood yan. Final answer? Masyak po nung aliya. Ay, At ilang ka rin eh. Parang kapapakan eh, di naman ako sa budel fight eh. Cowboy-cowboy. Koboy. Gutom pala magdala-dala akong ulam kaya share mo. Aliwa mo itang pa magdalagay ng food eh. Pati itang pamangwamong pamangan. Siyempre, nung family kayo magdulo kasi. paano kaya biming time mo ito maglolo? Siyempre, Agit mo na ito ni ugali kan to. Kenny ka dala first day. First date. Nung first date ka Hello, data Bali. Ba't siya biasa manggam? Kaluguran na MS sagutan. talaga. Nung ngayon to ugali, ako mag-sing. Seafood Shack will help you do that. Masyak na ko muna ang mangyari po tang pera. Masyak kayo yung Kasi seafood lumal shack. kayo. Okay, mag-serve ng lunch. Mag-open ng 11. Mag-close ng 3. So ako mag-nirenda kayo ni. Okay, mag-open lang for dinner. Ready for dinner again. 5 to 11. Karen Lele Coastal, Rena Coastal Towns. Hindi mo. Guagua? Guagua makanya. Asaning house do. Ah, Kasi Matic Karela. Lalo na rin ang malapit class land. Wow. Pero malapit class land. Asaning house na Matic yung seafood. Pero once na miras na kakining Angeles, ba't siya sinabi mo na kasi? Pwede yung babi, pwede yung manok, pero potang fish yan, asan ganun. Mas specific yun. It is customary kaning seafood shop. Itang ating kang sulod eh. Ating lang pasulod kaya ka. Banta nung makagayak ka, You're ready for kaya ka mangarnatan. Nanini sir? Clam chowder po sir. Clam chowder. Clam Fruit chowder runs. is 150. So syempre, mag-umpisa ka pa with appetizer. Appetizer. Soup, basically. So it's very rich, very creamy. Imakataw mo gani po, ipasobra ka. Syempre kung mabsikat tambe. Good for sharing. Very nice. What we have here is Fried puga. 220 pesos, 8 pieces Wow. lang. Ano yung part ng puga? Fish eggs. Fish eggs. Medyo maralas kung pumunta ganyan, disclaimer. Meron nga hindi ka rin peka-burrito. Ah, talaga? Pero it's a very acquired taste mo rin eh. So pwede nga may aburi, Pwedeng yemya-burian, pwedeng burian mo eh. Wala mo okra na. Talaga ba? Okay, yemya-burian Ay. ka. So you dip it very lightly, yan yung sauce na. Just sauce. Hindi ako burrito eh. Ako explain nung creamy itang puga. Manya-manya dahil maka-breaded na. Okay, next. Ay, wine break. Gambas. Gambas! Marang na water gambas mo. Oh, Maparas yun? Definitely maparas yun. Kaya tama The ba? expert. The gambas The expert. Gumbo. Gambruno. Basically shrimp. Do you eat itang ige? Hindi ako lig eh. Yan ko buriken si men. Yan ko ka nang kwitang ige. Ay, itang laman no? Ito laman na, pero itong kami shell, lalim shell, na. Shell what? Depende. Something new. Perfect kayo nino mag-beer kayo ni mag-chill kayo. Actually, break eh. Pagpulutan niya yung. Walang pwede yan dyan pasta Okay, eh. Wow! Walang pwede yan dyan Lapan to ng kinating yung noodles. Iki. Pero no, yung iki.
Iki, do sige you na, love pen. me? Man! Magkano yung kasing gamba na niya? Ilo. Gambas al ahilio. Al ahilio. 280 pesos. Okay. Next up, classic chips or crisps. Depende nung taga-US ka chips. So UK kayo din yung crisps. appetizers. Part na ng appetizers. So kaya nung ating anak. 180 pesos. 180 pesos. Home baked to yung term ko. Dana, very Home good fried. vlog. Homegrown. Inside job. Inside job lang. Inside job lang yan eh. From real potatoes. Very smart explanation. Okay, next we have Parmesan. Parmesan. At 12 pieces. Galing naman. Galing naman, no? That's 320 pesos. So for 320, you get 12 pieces of chicken wings. Wow. With rice. And ang Brisbane Seafood Shack yung lagyo in place is seafood na nga. They also have chicken. At saka rin allergic ka lupa ng mix. Wow. Medyo mundada na ka rin ang main dishes na a seafood restaurant would not be complete without a slice of perfect salmon. Pacific salmon. Salmon without the L. Without the H, Kapampangan. Pero ini without the L. Only for 480. Favorite ka? Favorite na. Ang mangga yung something light pero at the same time very hefty kasi nakaragul mo rin eh. Yeah. Nung mamang ko kay bala mo malalasak ng yato. Kaya ko magpanik. Pero plano la reta na. Liletang airport eh. Daman mo rin aeroplano. Okay, next. Ini, para ka rin carnivores. Barbecue ribs. Barbecue ribs. How much? This is a half wrap barbecue rib for only 360 pesos. Full wrap, 680. Wow, nung So buri times 2 yun niya. Wow. Tingin ka naman choice nung buri mo fries or mashed potato. Ba? Oh. Ginawa niya pa. Ginawa niya. Ginawa rin niya. niya. Kaya yari na pa ng Valentine's, ginawa ni Nepe. Ay, wapin. Manyaman, andiyan ka lang. Malalasaw yan, ha? Wow. This is a pleasant surprise to me kasi sipan mo nga Chuka Seafood Muna pa Shack. ito rin pleasant surprise. Chuka Seafood Shack, ba't order ka ribs? Wala mo, hey ka weird mo, order ka ribs sa Chuka Seafood Shack, order ka naman mga Available yun. Pero Chuya, magaling niya. Magaling niya. Okay, balayo, wala na. Atin pang manok. Ayan. Seafood shack? Manok. Seafood chicken. 2 parts of a quarter chicken. How much? And it costs 340 pesos. Okay, Emi, pag yellow yung chicken, fresh siya pa. Bagutan mo yung kebs, lan mo nung mabago iya. Sobrang Wow! easy. Sobrang easy po. Tambego ming neto automatic makabago yung tametong. Pansin ko mo, yung pamanganda kayo ni Bala mo. Nang kaising kanan. Manyaman yun. Sampang. Sobrang speechless ko. Seafood shack! Seafood shack! Seafood shack! Seafood boil! Oh! Okay, balo yun. Ano parang hammer yun eh. Kasi po mapaling na si Dikdik mo. Happy niniing karelang seafood boil. Apin yung dahilan niya pangandutan milaret ang pamanganan din uling. Apin pa yung main event na talaga. Happy niniing pupunta lang na rin tao kaya seafood siya. So nanuman natin Kenny? Muna ating crab, clam, mussels, sulib, shrimp, Paro. ating tamposit, Hungarian sausage, Hungarian sausage. the potato, Marbled potato. Marbled. Ampong, Because they're mais. mabilis. Awatin mais. Nani, itang sauce. Iyan ang importanteng dili. Nani, Yan kapit- mo akit kingalong lugar. Apin yung karilang Cajun sauce na apin niya secret ingredient na ning seafood shack. Wow. Talaga? Makamix na yung ini extra yan. Wow. So, nabisa ka pang extra, pwede ka man yan. Happy ninita. Let me drizzle a bit. Yaku gawang kayan kinasi ko po ito. Alright. So, atin lang tagline kayo ni. Get your hands dirty. Hey, got milk? We find ways. Kukutang dagi kami nung mag-gloves kami nun. Sabi niya, Lee, Normalan. normalan mo. Normalan. Nung marinat. Okay, may nikuha kaming tip. Wow. Kitang ating secret. It's the very popular Kapampangan practice of Ambulan. Wow. Ambulan. Hindi naman dyan bagayin ka na ako. Hinamer kaya pa yung nasi ko nandun. Mga pinatubo. Tsaka kami ambulan. Mumuna da menos kang gamat. Kaya pakipusan ni Celine. Manyaman ah. Bisa, makarin na. So, okay mo ka na magsiglagin. Uchay. Ay. It's wide open. May kanan. May wari ka nun. Sa
sabi na create your own bag. So, pwede kang maglakome tong kareng seafood demo ka kanan. Pwede ka mag-customize. Pwede. And you can order per gram. Per gram. Ini nga itong bagay ni is good for 4 to 5 persons. 2,330 pesos yan. 2330. Nung 60 pesos, 60 unlimited pesos. right? Wow. Go muna. Unlimited. Go muna. I hear that they get all the seafood here the sea. fresh daily. From From the sea. So kaya ba tayo ngayon ni Sir Herbert, yung manager na ng Seafood Shack. What sets Seafood Shack apart from all the other restaurants? Yes, what is unique with Seafood Shack? Actually, here, one per seafood bucket. And then, unique siguro, you use your hands while eating like a brutal fight. Very local. Setup niya, ibubuhos lahat ng food. Pwede magtas ng paano? Pwede! Here, marami namang variety of menus. We have a set menu for family like good for 4, good for 6, good for 10. So that's 3 kinds of variety na meron kami for set menu. I'm inviting everybody to please like our page, Seafood Shack. Numantong kayong aliwang experience. Karening makanining seafood pipanganan. Kaning local Pampanga. Kanina ako Seafood Shack. What he said. Kasi dakal na rin may maglumpot makanining seafood places. Pero ano yun eh? Pero try itang difference na bibiyan na ng Seafood Shack. And get down and dirty. Maluwalas na yung parking. Maluwas yung parking. Solid. Solid. Alam mo itang puta man pipangan ng alang parking. Alam problema kayong parking ngayon. Ito yung gasolinahan. So nung kaya mo rin kaluburan mo, pamilya mo, Girlfriend mo. ini perfect ka talaga ini. Dakang salamat Seafood Shack yung pa mag-invite kaya kami kayo. Thank you so much. We appreciate it very much. Manya-manya yung kayo nagsisi. The best Cajun sauce. Manggepa. Kita na kayo.